Yes, ni munyemerere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese mbahaye ikaze hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa kabiri ni tariki 25 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025. Reka nizere ko rero mwese mwiriwe mumeze neza, reka kandi nanjye nkomeze kubifuriza kugubwa neza. Birumvikana ubwo ndaza kugenda ambaherekeza aho muherereye, abavuye mu kazi mutari mwagera mu rugo, turaza kugenda tugendana ngenda mbagezaho aya makuru. Amakuru yihutirwa rero tugiye kwanzika, kandi birumvikana turaza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Rucuru. Aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ngara avuga ko barwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugota ibirindiro by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi rero turaza kubisobanukirwa hano niba turi kumwe, ubwo uraza kubisobanukirwa. Turaza kwerekeza muri Masisi, naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira ko imirwano y'ikaze yongeye kubura hitwa Kingi. Binabyo uraza kubisobanukirwa. Mu mujyi wa Uvira tayari muri Kivu y'Amajyepfo, indege z'intambara za FARDC zongeye kurasa, zongeye kuroha ibisasu ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Remera. Ndaza kukubwira icyo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze kuri ibitero, kuko barabiza kenshi kuba ashoza urugamba nabo ntago abajya ibigwari. Uraza gusobanukirwa agashya bakoze ahangaha muri Shabunda. Ndakubwira ko imirwano irasa naho hariho ruzingiye muri iyi minsi. Aha muri Shabunda rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bongeye gusubizwa inyuma n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu gitero cyagabwe ahitwa Kigurube. Abaturage kugeza ubu ngubu barimo kuhababarira kubera ko barimo kuvuga yuko ngo barimo gutabaza. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Turi live 5/5 hano ku Ibendera TV. Wibutse ko ibitekerezo byawe tushobora kubisangiza isi yose. Uramutse udukundiye ukabidusangiza, ushobora kandi no kutwandikira ukatubwira aho uherereye, ariko kandi wanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye. Turaza kunyarukira muri Shabunda mu midugudu ya Kimbiri na Nyarubemba nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu hatangiye iki? Mikwabo iremereye yamaze gutangira. Turaza kwerekezaho turebera hamwe uko ibintu bimeze. Abasivile bagera kuri 12 nibo bamaze kumenyekana abaguye mu bitero byabereye muri Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira hanga munyamakuru wacu amaze kuduha muri rambuye kubijyanye n'iyi mibare. Nyuma y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gusaba abaturage bo mu miryango irenga 2,000 bahunze amirwana imaze iminsi ibera mu bice byo muri Masisi guhunguka bakongera bakagana mu ngo zabo. Ibi byose uraza kubisobanukirwa. Hanyuma rero nimureke twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, kubera ko amakuru yarahari ku bwinshi. Ngiye kugera mu ngingo z'ingenzi zose byaza kurangira aya makuru tutabashije kuyasangira uko byakabaye. Hanyuma rero mwese mbahaye ikaze aho muherereye hose. Birumvikana nta numwe dusize inyuma, mwese munyemerere mwakire ikaze. Hanyuma kandi reka twihute tubigenze gutya, ubundi mu kanya twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, mwese nongeye kubaha ikaze rero twatangiye ku buryo burambuye muri aya makuru.
abantu baherereye mu karere ka Kayonza, bari mu mujyi wa Kigali, hirya no hino mu bice bitandukanye, ntago mwese ndaza kubarondora kubera ko turimo gukubita tubangurana aya makuru, ariko mwese aho muri mumve ko tubazirikana. Hanyuma baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'Ubugande, ariko mugiye mutwandikira mutubwire muti tura abakurikiye duherereye aha n'aha, kugira ngo umuryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV bose tujye tumenya agace muherereyemo. Hari abantu baherereye muri Kenya mukunda kutwandikira, hari abantu baherereye muri Zambia muratwandikira, hari abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntimuherutse, ariko turabizi ko mwese muba muri kumwe natwe. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mumaze iminsi mutwandikira mutubwira ko mudukurikira, mwese rero yambusa. Abari muri Australia namwe ntago tubibagiwe, abari Norvege, abari muri Canada, mu Bubiligi no mu Buholandi namwe ikaze. Aya makuru tuyatangiye ku buryo burambuye, mwese rero ni mwigire hafi mbabwire uko ibintu bimeze. Muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'intare za Sarambwe bagose ibirindiro bya FARDC biherereye ahitwa Inyamirima cyangwa se Inyamirima. Abaturage kugeza ubu ngubu ngo abarimo guhunga ku buryo bukomeye cyane. Aha muri teritwari ya Rucuru cyane cyane mu gace ka Nyamirima, imirwano ikaze yongeye kubura amasaha ya saa moya zo mu gitondo kuri uyu munsi, kuri wa 25 Ugushyingo muri uyu mwaka, ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabaga igitero ku birindiro bya FARDC biri hafi y'ikiraro cya Kayanja. Abaturage bo muri Nyamirima bakaba bavuga yuko ngo ibintu bikomeye cyane kugeza ubu ngubu tuvugana. Rero nyuma yuko iyi mirwano yiriwe ibera ahangaha, amakuru aturuka ahangaha muri aka kanya aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugota ibi birindiro bya FARDC biherereye ahangaha Nyamirima. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ibi biraza gusaba yuko barwana bagapfa barwana, birasaba ko bamanika amaboko, cyangwa se biraza gusaba ko birundumurira muri iki kiraro cya Kayanja. Ibi birakomeye cyane, byanze bikunze n'ibintu bitari buze koroha n'akana gatoya. Bamwe mu baturage rero biravugwa yuko ngo barimo guhungira mu gace ka Isare, abandi bakaba barimo kwerekeza mu nkengero z'ishyamba ya Binza. Ni nyuma yuko nyine abaturage bakomeza kuvuga yuko ngo harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Ubuyobozi bwa FARDC bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukaba bwemeje ko imirwano irimo gukomera muri ibi bice. Bakaba bavuga ko ingabo za leta zirimo guhagarara n'ubundi mu ntambara ikomeye cyane, ariko kandi ngo baravuga yuko bagomba guhangana ku bubi na bwiza n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twerekeze muri Masisi mbabwire yuko imirwano ikaze yongeye kubura kuri uyu munsi. Ni mu gace kitwa Kingi, imirwano ikaba yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, hanyuma ahazwi nka Kingi imirwano ikaba yongeye kuba. Biravuga ko hari amasasu yaturukaga mu misozi ya Tongo yerekeza Kingi, akaba ari muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava mu nzego zitandukanye ahangara avuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bashakaga kubuza abarwanyi b'intare za Sarambwe kuba bakwinjira muri Rwindi, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakomeza kuba ibamba bavuga yuko bashaka kwinjira ahangaha Rwindi, ubundi bagakomeza kwa divansinga ndetse amasharing yakomeye cyane, intwaro ziremereye ndakubwira yuko azongeye gukoreshwa.
Rwanyi b'intare za Sarambwe biravuga ko bohereje amasasu aremereye ndetse ahangaha hakoreshejwe intwaro zirimo n'ibifaru, ariko ku ruhande rwa Rwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo ngo ntago byari byoroshye kubera yuko iyi mirwano ngo yamaze amasaha arenga 5, nabo ngo ntago bigeze boroha na gato kubera yuko nabo ngo abagerageje kugaragaza imbaraga z'ibirwanisho biremereye. Kugeza ubu ngubu rero biravuga ko amasasu yiriwe abera ahangaha cyangwa se yiriwe arasanira ahangaha, kugeza ubu ngo byabaye nk'ibicogora, ariko kandi imirwano ngo yiriwe aha n'ubundi ngo abishoboka ko yakongera kubura muri iri joro kubera yuko impande zombi ngo zikomeje guhangana. Nta n'uyu n'umwe rero wari wabasha kwinjira cyangwa se kuzibira aka gace ka Rwindi, yaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe ngo ntibarabasha kwinjira indani ahangaha, ariko n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo ngo baracyahanganye kugira ngo aka gace n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe batakinjiramo. Reka twinjire mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu mwese mudukurikiye enkomeza kubaha ikaze. Birumvikana niba bamaze kugera hano, igitekerezo cyawe nacyo wakiduha tukaza kugisangiza abadukurikiye, byaba ari byiza cyane. Ushobora kandi no kutwandikira unyuze kuri nimero yacu ya WhatsApp, ngira ngo ubwo abadukurikira asa ngaho amugenda amuyibona. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira, mbabwire ko indege z'intambara zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC zongeye gusuka ibisasu ku barwanyi b'intare za Sarambwe mu misozi ya Remera, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze agashya gakomeye cyane. Ndakubwira yuko ibi bisasu ngo indege zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zabyoherezaga abarwanyi b'intare za Sarambwe babisubiza hasi, bikazamuka ngo bakabishwanyaguza ni mu misozi ya Remera. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki 25 Ugushyingo. Mu kanya gashize nibwo misozi ya Remera muri Uvira ibintu byongeye kuzamba biranakomera cyane, aho habayeho imirwano nubwo ngo itamaze umwanya munini, ariko ngo habayeho kurasana gukomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nibo bagerageje kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ariko ubwo abazamukaga bakoresheje indege za drone, abarwanyi b'intare za Sarambwe bagerageje ngo kuziyobya, izindi barazihanura. Biravugwa kandi ko ahangaha ngo abari bafite n'indege irasa amasasu akomeye, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo ibi bagerageje kubyitwaramo neza. Drone ngo bagenda n'ubundi bazihanura, ariko kandi n'aya masasu y'izi ndege nazo ngo abagendaga bayapfubiriza mu kirere. Ni ibintu rero bikomeye cyane ahangaha muri Uvira, w'abaturage bakomeje gutabaza, ariko kandi sosiyete sivile yo muri Remera iravuga ko hari ibikorwa by'imirwano ikomeje, bagasaba rero ko impande zombi zagabanya imirwano kubera yuko ubundi ngo abaturage bakomeje kuharenganira. Bantu muri kumwe natwe hano ku Ibendera TV, ni mwigire hafi mbajyane Shabunda muri iyi minsi. Ibintu birimo kubera Shabunda birakomeye cyane, ntabwo nifuza rero kujya Shabunda hari abantu barimo gucikanwa. Niyo mpamvu nifuza ngo abantu mwese aho muri nimwigire hafi tumanukane Shabunda, babwire ko ibintu byongeye kuzamba no gukomera ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ngubu abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yo kwigarurira uduce dutandukanye nk'agace ka Akiguruwe, ndakubwira yuko ubu ngubu muri Shabunda ibintu byongeye gukomera. Mu burasirazuba bwa teritwari ya Shabunda hitwa Kiguruwe, imirwano idasanzwe yadutse mu masaha ya 5 za mu gitondo kuri uyu munsi, ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabagaye igitero bagamije n'ubundi
kugaba ibitero simusiga byo kwirukana abarwanyi ba FARDC. Murabizi abarwanyi ba FARDC bari bakomeje kwigamba ko bongeye kwisubiza aka gace, ariko nagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kubirukana hanga nyuma yo ko bagabaho ibitero biremereye cyane. Noneho reka twerekeze nanone mu midugudu ya Kimbiri na Nyarubemba, babwire ko nyuma yo abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye iyi midugudu yose uko ari ibiri. Ndakubwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gutangiza imikwabo iremereye. Abawazarendo bagera kuri 20 tayari bafatiwe ahanga nyuma yuko ngo abari biyambuye imyambaro yo kurwana ndetse n'intwaro bakazijugunya bakinjira mu baturage. Kugeza ubu rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kubafata nyuma yo kwiyoberanya abakinjira mu baturage. Ni ibintu bikomeye cyane, akaba ari mikwabo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora mu midugudu ya Kimbiri na Nyarubemba, nyuma yuko n'ubundi bongeye gutangaza yuko uwihishe uwo ari wese bazamuvumbura niba atitanze ngo yishyikirize abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka kandi mu gihe turi muri aya makuru muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkubwire ko abantu b'abasivile bagera kuri 12 nibo bamaze kubarurwa ko biciwe muri Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango witwa Coalition Pamoja kwa Amani wagaragaje yuko abasivile bagera kuri 12 aribo abiciwe mu mirwano muri Kabare. N'imirwano imaze iminsi ishyamiranya abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Katana muri Kabare. Mu ijoro ryo kuwa 23 rishyira kuwa 24 Ugushyingo muri uyu mwaka, uyu muryango utangaza ko nibura ngo abagera kuri 12 bishwe, ariko kandi ngo bakaba barishwe n'ubundi mu bitero byagabwe n'abawazarendo bagabye ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Muri iyi mirwano rero ngo niho aba baturage baje kwicirwa nyuma yuko n'ubundi ngo amasasu yagendaga bahitana muri ibitero. Aba rero ngo kugeza ubu abishwe bari hagati y'imyaka 20 na 40. Muri bo kandi ngo harimo umurwayi wari uvuye ku kigo nderabuzima kwivuza, akaza rero guhura n'amasasu ari mu nzira. N'ibintu bibabaje cyane. Amakuru hano ntago agaragaza niba uyu nguyu yararashwe cyangwa se yarahuye n'amasasu ari muri ambulance cyangwa niba yarari n'amaguru. Gusa bivugwa yuko ngo nawe yisanze yarasiwe muri iyi mirwano, ubwo rero ngo yaravuye kwa muganga. Uyu muryango uranenga inzego zitandukanye kuba n'ubundi ngo ntacyo zirimo gukora ku bijyanye n'ubutabazi ahangaha ndetse ngo n'ahandi mu bice byo bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa 23 basabye imiryango irenga 2,000 y'impunzi kugaruka mu byabo muri Masisi. Hafi y'imiryango ibarirwa mu 2,000 y'impunzi yo muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yasabwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugaruka mu byabo. Ni ku munsi w'ejo tariki 24 Ugushyingo muri uyu mwaka, akaba aribwo abahamagariwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe guhunguka bakongera abakagana ingo zabo. Imiryango kugeza ubu ngo yari icumbikiwe cyane cyane muri gereza ya Masisi, ikaba yakiriye imiryango 765. Abandi ngo bagiye bacumbikisha hirya no hino
kugeza ubu rero abarwanyi b'intare za Sarambwe akaba babasaba guhunguka abakongera abakubaka igihugu cyabo. Amakuru atangwa n'abayobozi batandukanye ahangaha avuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo abahamirije aba baturage ko nibahunguka bakagaruka mu byabo nta kibazo abazigera abahura nacyo. Akaba rero ari ubutumwa abarwanyi b'intare za Sarambwe bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo bahumuriza aba baturage, ariko kandi banabasaba kugaruka mu byabo kubera yuko ngo bizezwa ko bazarindirwa umutekano usesuye. Tugiye kugana ku musozo w'aya makuru twagarukagaho, birumvikana tuba tugaruka ko situation yiriwe, ariko nuko ibintu biraye cyane cyane ku mirongo y'urugamba. Reka rero tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire yuko abaherereye muri Fizi barimo gutabaza. Nukubera iyihe mpamvu aba barimo gutabaza? Umuyobozi w'akarere ka Fizi yitwa Sami Karonji Badindabanga yatangaje ko muri aka karere ka Fizi hari ibibazo bikabije by'ubutabazi bihangayikishije abaturage benshi, dore ko ngo abenshi bakomeje guhunga bitewe n'imirwano ikomeye cyane. Mu kiganiro uyu mugabo yashyize ahagaragara kuri uyu munsi yavuze ko abarenga 300,000 bamaze guhunga ingo zabo, abandi bakaba barahungiye muri Fizi baturutse mu bice bitandukanye nyuma yo gufatwa kwa Bukavu n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uyu mugabo rero aratabariza aba baturage avuga yuko ngo imibereho yabo kuri ubu ngubu igeramiwe, agasaba abashinzwe ubutabazi n'ibindi bikorwa by'ubugiraneza kwihutana inkunga abakaza gutabara aba baturage. Uyu muyobozi avuga ko inzego za leta ya Kivu y'Amajyepfo zigomba gutabara vuba na bwangu kubera yuko ngo ibi bidakozwe abaturage baraza gushiramo umwuka. Guhera ku itariki 31 ukwakira muri uyu mwaka igihe imirwano yongeraga kubura muri Fizi, kugeza ubu abantu basaga 363 n'abaturage 830 bahunze ingo zabo, muri bo abagera ku 9,280 bakaba bacumbikiwe mu bigo byakira impunzi bitandukanye. Mu misozi miremire gusa ya Fizi hari abantu basaga 157,239 bahunze kubera umutekano mukeya. Abahungiye mu nzego z'ubuvuzi barenga 35,000. Ibitaro n'ibigo nderabuzima biri mu duce twa Nundu mu burengerazuba mu murenge wa Bugu wa Abungwe y'Amajyaruguru, mu gace ka Tanganyika na Kimbi Rurenge mu murenge wa Bashimimbi mu gace ka Rurenge. Kuri ubu aha ngo hacumbitse abaturage basaga 35,000 bahunze imirwano yo mu misozi ya Fizi. Nubwo ibi bimeze gutya ariko kandi security cyangwa se ihungabana y'umutekano riracyakomeje kuzamba muri bice. Umutekano mukeya udacogora ukomeje guteza abaturage kwimuka bagahunga bagasiga imirima yabo bakabura naho bahungira, bigatuma inzara ikomeza kwiyongera muri bice. Mu gihe abasaga 25% by'abaturage ba Fizi bamaze guhunga, ibibazo ngo bijyanye no kubura ibiribwa bikomeje rero kwiyongera. Ikindi kandi kibangamiye ubufasha bw'abaturage ahangaha ngo no kwiyongera kw'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda igaba ibitero ahangaha. Ikindi kandi ngo nakomeje kugenda barwana, kugeza ubu ngo abagore n'abakobwa ngo bari mu byago bikomeye kuko ngo ubu barafatwa ku ngufu na Wazalendo, barafatwa ku ngufu n'abarwanyi bo muri Red Tabara, barafatwa ku ngufu n'abasirikare bo muri FARDC. Ibintu rero ngo bikaba bikomeje kuzamba no gufata urwego rwo hejuru. Muze kugenda muduha ibitekerezo nshuti bakunzi bacu muri kumwe natwe no kwibendera TV.
nizera ko mukomeje kubana natwe aho muherereye hose. Rero ibitekerezo byanyu turabyakira, ariko ni munyemerere munkorere like, munyemerere kandi munkorere subscribe niba turi kumwe muraba amugize neza. Reka rero twerekeze mu bitekerezo byanyu. Ndabona hari abamaze kumpa ubutumwa bambwira bati turi kumwe banyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp, ni akamenyetso ko guteranya 250 279 nawe waduha ubutumwa kuri WhatsApp ubundi tukabusangiza abavandimwe badukurikira baherereye hirya no hino. Hari uwitwa Munyengabe Janvier aherereye mu karere ka Karongi, aravuga ati ndabakurikiye gatanu. Hari uwitwa Umwari Linda uherereye nawe mu karere ka Karongi, aravuga ati ndabakurikiye 5/5. Hari uwitwa uyu yitwa Manase nde Ribera Kurora Manase, aravuga ati mbakurikiye merereye Inyamirambo mu mujyi wa Kigali. Aya makuru umuyaduye 5/5. Ngubwo rero ubutumwa ndabona hari n'ubundi uhise bugera hano, yitwa Claude Kwizigira. Yes, aravuga ati merereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda, nawe ugira uti ndabakurikiye 5/5. Hanyuma rero mwese mwakoze cyane kubana natwe muri aya makuru y'ukuri uyu mugoroba ku Ibendera TV. Abantu turi kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, mwese muba mumbwira yuko mudukurikiye, ndabashimira cyane. Nawe niba wifuza kujya mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, utwandikire kuri nimero n'akamenyetso ko guteranya 250 ni kuri WhatsApp. Kaduha ubutumwa katubwira uti ndifuza kujya muri WhatsApp y'abakunzi ba Ibendera TV, hanyuma ubundi tukajya dusangira amakuru umunota ku wundi, isaha ku yindi. Mwese rero ni munyemerere tugane ku musozo, hanyuma mukomeze kugira ijoro ryiza. Bari mu gitondo mugire igitondo cyiza, birumvikana bitewe n'aho uri hose. Twifurije kugira ibihe byiza. Tuganye ku musozo rero, ubwo gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.